بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami, kami Islam, alhamdulillah. Ini sab kita niyo waktu na to ini. Jaman sarayaw-rayaw, sarta sahal-halka. Amo na waktu pagpatumtum-piatumtumihan antara na to, insyaallah ta'ala. Adapun waktu ini para sukuan sin guru na to muli waktu ini amoy gumanap kato taniyo pengajian serta pagpatumtum demikian kato taniyo. Insyaallah ta'ala kumampit kita niyo sin mga patumtum niya. Insyaallah ta'ala biya na sinagi tiap-tiap dumatungin waktu biya sin waktu ini na para sukuan sin guru na to kalasahan itukbal ko wairun narwaing din kan Sheikh Al-Mahdi Baginda فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله على الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga palanggungan sa agama Islam, mayo masuok sihuda in abutan sin suara ini dahil di halom sin daira sambuangan sampai fahuwa magsukul kita niyo fa Allah Ta'ala sin ibu-ibu pagsukur sin masuk kita niyo kiaririhilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala program amuin makapagbay mata bukun hakal na uno-uno malainkan hakal na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta magsukul kami pagkainahon sin hambuk guru namu gagandilan guru dakula dan dia daerah sambuangan biya na sin guru taniyo ituan Sheikh Al-Ustad Zakaria Muhammad amuin tagkapatutan sin program ini ni Daul Islam iban na sin mga staff niya murah-murahan dilan sila sun Allah Ta'ala pangumulan mahawa iban anugaraan sila rezeki bal labi-labihan sarta lapay na kita niyo katan in masih-masih kita niyo dihilan baya iwan taufik insyaallah ta'ala amuin sumub iwan lumasa kaagamatan niyo labay pag-ingat ataw pagpangadji ayroon na ka akabiyaksahan madrasa ataw uno-uno na mga mahad ataw labay program biha ini labay rin TV program ataw rin mga radio ataw uno-uno na in mga lalabayan supaya sadya in kasabunalan tanda masawa dahil na Allah Subhanahu wa Ta'ala sumampay maun palawm simbay niyo labiluwa income wa adlaw ini hamapon ini amuin iyan mga kabayan niyo iwan na sin ahli niyo kaasawahan niyo kaanakan niyo amuin nagkikita mari na pangayon namo fa Allah Ta'ala amuin makakawa kamu pangadjian bijnillahi ta'ala
at tanda malagko parihalan sin kasabunnalan amuin piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ang ibu upat nga katus katahon na limabay. Yana sin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapamung ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in kasabunnalan di matungna dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala amuna in Quran amuna in nabinatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang ibu upat nga gatus katahon wayroon bakas wala na bunnal imbayta sin kalam atawa sin wahi atawa sin revelation dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagyanon in Quran ini si maplag na iban nasalin na paginisan bahasa halom sin dunya bukun na sadya bahasa sin Arab malingkan dahin ha Arab pabukun Arab yabutan na iban nakabasa na iban na hinang napadduman si manusia si budain Muslim iban sin bukun Muslim hinang nila padduman hapag research nila hapag pangadji nila kalna aundeng nga mga manusia wala nagparatsaya wala naglila ing pangatayan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala malaingkan kita sin pangatud nila kita sin pangingat nila inbiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal inbiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala magsusung in kapandayan sin manusia in kaingat sin manusia ang panila na kawakan hangkan in Allah subhanahu wa ta'ala nagyan siya la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Di lang niya magkabuta in pangatud si manusia sumagawa in magkabuta amo in pangatayan nila. Biyasin mga tao halul akal bayan buddiman apag yanon hikma atawa pangadji hapag pangadji nila mataud ing kiyabakan nila ang panila kiyabakan pagsakali maluway na tuwi kiyababayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hangibupat nga gatus katahon na limabay. Biyasin hawak tuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpasampay sin agama hamakatul mukarrama kaya ngayuan siya sin mga Arab Quraysh sin mga musyrik Quraysh tanda bangin siya bunnal nabi subay siya makapakita mukjizat hawaita hi Anas radhiyallahu an laong si mga tao Makkah Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw bunnal in ikaw daak sin Tuhan pakitaan kamu sipaka sa kaula-ula in bulan niyo in waktu yaitu waktu hangpo tag 5 kasuwangan simbulan dahil nakakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan niya mukjizat indaak niya in kainapusan daak niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isaratan niya sadya sin tudlo niya imbulan na mahagi nagduwa kita sin tao Makkah sumagawa unuin ari nila nasabot ha suratul Kamar Bismillahirrahmanirrahim iktarabatis sa'atu wansakkal kamar wa iyaraw ayatay yuridu wa yakulu sihrum mustamir. Kulang labi long sin Allah subhanahu wa ta'ala magsusuok-suok in adlaw kiamat iwan imbulan magkasipak-sipak da
Hawaktu im mga tao Makkah, imasubo na ngayon tanda sin kasabunalan sin pagnabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na kita nila yung tanda sa lagku-lagku diul sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga kabayaan sin Allah ta'ala isaratan sa sin Rasul sin tudlo niya in bulan na bahagi nagdua hati niya nasipak sa uno in mga tao Makkayadto wala na nagparat saya kaniya in agi nila sihrum mustamir at niya masilaw niya in piyakita i Muhammad in yaon ilmu sihir wala na sila nagparat saya pagsakali sabab sin simong in kapandayan si manusya ang ibo katahun na iban upat nga katus limabay at tahun 1999 kaya bakan kita sin pag-ianong NASA sin ini hambu parhimpunan magpangadji sin kabituon-bituonan kita nila imbulan sa kaula-ula wakas na sipak yaon inlutang biya sin lahing sin biuong aw limpa hitungan niya Allahu Akbar. Atin niya, in bulan yaon sa kaula-ula wakas siya nasipak nagdua, nabagi nagdua, nagpikit sa siya, nagbalik hati na yaon in bakas niya. Asabab yadto, iyan nila in yaon Islamic miracle. Atin niya, mu'jidat sin Islam, bunal dan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Kamar. Kaya hagad nila sumagawa biya na sin agi sin Allah Ta'ala wala nabuta haka ayat-ayatan sin Allah Ta'ala yung mga scientist sumagawa maing kamatauran din kanila wala sila nagparagsaya sa kita nila in ayatun min ayatillah in mga katanda-tandaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala halawm sin langit ini. Nabiyaon, bang kamu magkikita television atau CNN, kita niyo, hati niya, laong sin NASA in Mars, aun lang niya tubig halawm niya. Aun tubig halawm niya. Pagubos, indagbos sindianganan sin tubig, kaya kita nila yung patta, sibo na kalayuan iban masuok, lumupas siya hakalima Muhammad. Lumupas siya hakalima Muhammad. Sampay piya pag-away, kakitaan na to ang mga internet. Pag-away in Muhammad, amin sulatan, amin sulat ingan sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iban sin dagbos, sin kiabutangan amin long niya suwa, tubig, yaon Mars nagsibo iban sin kalima Muhammad. Bunalda imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala magsusung ing kapandayan sin manusya magsusung gumawa ing kabunalan. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagpapanjari sin langit yaon halom sin langit yaon in buruja tawa burujan, mga bituon malagko, amunay mga planets. Na ingkatan yaon, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangadjian sin manusya. Pangadjian, hangkan na in manusya, sa kaula-ula, dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, 2 library, 2 maktab dakula, amuna in kaun, iban sin kitab amuna in Quran. Al-Kaun. Hati niya amuna in tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala ayatullah fil kaun amin science of Allah a universe ini. Hangkan ingkatan ini bukon ini malawa ing kasabunalan sin agama Islam bang abutan pangadyon sin manusya. Ramin tanda niya
Minsan in panagnaan manusia nakadto pa bulan, kaya baita niya, waktu siya nakakadto nakapamisita pa Egypt, laong niya indiungog kurito bulan, biya sin amuin, diungog kubihaon, nagbangin mo adjin, hamok masjid dakula, hamisir. At niya, pakain-pakain abutan si manusia in uno-uno na piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, kawakan doon in kasabunnalan sin Quran atau aming kasabunnalan sin mga tanda mananda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in dagat atau in tubig maasin iban matabang hangibupat nga katahon na in lugay biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun dua tubig, maasin iban matabang, magbak sila sa di sila maglamod. Hatiniri sila maglamugay. Jari rin nga mga ibuhan tahon niyadto, wala na proof sin manusia apang hati nila, sumagawa hamasa na to, sin mga pila tahon limaway, kiyawakan si manusia aun tuwi dua tubig. Maasin iban matabang, minsan maglamod atau minsan magbak, di da sila maglamod. Pagsakali biyabayta tuwi ini, halom sin Quran, marajal bahraini yaltakiyan. Tubig, maasin iban matabang magbak, bainahuma barzahul la yabgiyan. Haut nila yaon sa kaula-ula, aun doon nakatatampan, aun doon nakauut, amo hindi sila maglamod. Ayatun kabiratun, ayat sa lagku-lagku, amoy manunjuki pakasabunnalan sin kitab kahinapusan piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na in kitab ini tiyawag sin Allah ta'ala la rayba fi wayruun pagduarwa in halawm niya. Wayruun pagduarwa in halawm niya, bangkaw nagparatsayara may nang muna siya pamandu. Udalil muttaqin, pamandu hamanga sila amuin magparatsaya, magkalad, huminang sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hindi da magparatsaya, hindi da magmabuha fa Allah ta'ala, kawakan nila, kakitaan nila, in katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa di nila mahinang karayawan, paadlaw susungon nila, paadlaw amuin ahirat, atawa paadlaw amuin kabuhi hikarwa atawa kabuhi uasin kabuhi hadungan. Asabab yan, kita mga Muslim, subay kita rin magduarwa agama ini. Ayaw kita magbista in agama ini, atawa in Quran ini, backward, atawa ma-isolate. Ayaw, in agama, in Quran, piara katu sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin isok sin education, amin isok sin pangadjian, na ampana mabut pataas in pangadji sin manusia, ampana siya kabakan. Ampana siya gumawa, ampana mataud in magaagad in magsusud kaniya. Hangkan na in Allah subhanahu wa ta'ala nag-ibot-ibot, mga manusia, amuin piyag anak sila Muslim, amuin Arab sila, atawa amuin nakauna sila na ng Muslim, bang sila tumaykod din na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, magpawa din Allah ta'ala, manusia dugayin, mag-agama sin agama ini. Ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, may yartadda minkum an dinihi wa sawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahum. In hati niya
law sin Allah Ta'ala hisiw-hisiw dain kanyo in manaykod hindi na mabaya umingat sin agama ini, di na mabaya ma-educated siya sin agama ini, di na siya mabaya ma-educated siya sin Quran, na magpagawa din Allah subhanahu wa ta'ala manusia, ganti nila mag-agama, mamaubog sin agama ini, umingat sin kitab sin Allah ta'ala, supaya makapasampay, makapanghindu ang manusia, malasa sila pa Allah ta'ala, kalasahan sila sin Allah ta'ala, kaulungan sila sin Allah ta'ala, iwan mamaubog, magtag-ipon sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, na hamasatan nyo bihaon, kita tanyo. Bang intausog tabiyayaw, nakatan nakikita, di magpinda, amoy dumuon na sadya karuon, dumuon na sadya ilmo, asal dalawang niya sambayang, asal da kita Islam, di na umingat sin tarbiyatul Islam, di na umingat sin dirasa Islamia, na aun waktu di ta kana naman nakawa na kita rin na agama, atawa nakataykod na kita rin na agama. Bang kita nakataykod na rin ha agama, rin na kita umingat sin agama, na naig na in paglugto doon kato, naig na in jihadun nafs doon kato. Ampain pagpangadji sin agama, ampain pag-ingat, uno in piyangdakan sin Allah Ta'ala, uno in piyanglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amunayan in jihadun nafs. Amo na yan in jihad, pagpupo sin napsu. Na bang maig na napsu sin manusia umingat, atawa magpaingat ha mga kaanakan nila. Biya na sin nasabot na to limaway, in tarbiyatul Islamiyya, yaun kanya in tarbiyatul Ruhiyya, yaun kanya in tarbiyatul Aqliyya, yaun kanya in tarbiyatul Jasadiyya. Artinya spiritual, intellectual, physical education, yaon di manjari ambuok sadya sumagawa suway into yaon masuli supaya in dunya mahinang mo pagtanuman, pusuon mo imbunga hamahuli hadlaw akhirat. Di manjari amuin makapag-umakaw hadunya ini katanum mo, mapuso mo sa jari, di mo mapuso hadlaw akhirat. Hangkan piyagian si mga ahlul ilm, in dunya ini pagtatanuman. In dunya pagtatanuman, mahuli pusuon, haulihan, atin ya hadlaw akhirat. Na, in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, ubus na, iwan, wayroon na, makasahawi, makakulang, makaganap kaniya. Yujukop na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kajukop niya, tumup siya hakatan masa. Tanda niya, hadlawan tanyo bihaon, in nagaagama, haagama Islam, mataud na rin ha nagaagama sin agama Katolik. Atawa mataud na din ha nagaagama sin agama Christianity. Artinya, majority na in Islam halom sin dunya. Wayroon na hula, bisanin ha Amerika, ilagko si mga sinter pagpangadjian nila. 1966 pa, aun na pagbabalikan nila Quran. Hindi ka kanura na aun in pagbabalikan Quran. Mga pila tahun dalimaway. In kanila, daing pa 66. 1966 pa, aun na week-in class nila. 1966 pa, aun na pagpangadjian nila. Hangkan, bihaon kakitaan ta, gimuwa din kanila in mataud mga doktor, nagnasihat, nagpasampay sin agama, panday pandikal, na biyadin na baha, in kita niyo, haulatan niyo, dahin hatahon hangi upat nga katus, miladi rimatong na marin Islam kato.
bangta kita-kitaon. Sampay pa adlaw ini. Wayroon pa university pagpangadjian amuin para sa agama Islam. Uon, aw mga university pag-iskulan hamasatan nyo. Sa wayroon amin Jamiatul Islamiyah timindog halom sinhulatan nyo. Ini, subay, pagniatan si Muslim, wayroon sa niya, imagniat kau pa karayawan, bisan muri mahinang dilan sin Allah Ta'ala tumbas, bang mayan, labay kau naglugto, iban limawag sindaan. Biada sin bihaon, dahi nga umul angay, wayroon nasihat sin agama, tanto pagkakitaan na to, at telebisyon, sumagawa sabab sin paglugto, sin hambuok tay Mahmud at tawawuro Tuan Al-Ustad Syekh Zakaria Muhammad na yari kita niyo nakapagbay mata. Murah-murahanin ini mahinang siya dan sin ilmu sumampay katu tanyo makakawa kita niyo pamintangan. Makakawa kita niyo pamintangan hasupaya malagku tanyo in agama tanyo hasupaya hikapagpusaka tanyo ha mga kaanakan tanyo. Insarayaw-rayaw na pusaka kaanakan amunain parkala panglagku ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban panglagku ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magpatilibon kita niyo pa Allah ta'ala dahil nga mga manusia aming piyagyan sin Allah ta'ala lumukat iban dumaawa pa Allah subhanahu wa ta'ala hawayroong panghati nila. Atin niya kakausan nila in Allah ta'ala lukatan biyasin bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi may yujadilu fillahi bigayri ilm. Aun dahin ham mga kaibanan manusia amoy lumukat sila pa Allah ta'ala sinwayroon pangingat nila. Lukatan nila sa kaula-ula in bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala maglaway. Uon in pagpanawag sin Quran hangipo pat nga katus katahon na limaway sumagawa bukun siya makadhama sa limaway. Sabab in Quran hangkan nabiyayta sin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Adlaw yan, hainapusan paghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya pamahalayak na sin Allah ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam min agama Islam, siyampul na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsampul na sin Allah ta'ala agama Islam, bukun hat sadya na uhusin pagturun sin wahi sumagawa. In wahi amuin na panawag sin Allah subhanahu wa ta'ala tumop yaun hakatan masa. Tumop yaun sampay bang maukab na in kapandayan in ingat si manusia. Adapun in ingat iban kapandayan si manusia makapaon sila sin uno-uno makahinang sila sin uno-uno daing daha asal aun. Di nila rakasibuanin Allah ta'ala amin makapaon daing Hawaii. Biyasin mga engineer, biyasin mga chemical engineer at tawa industrial engineer, makahinang sila sin mga lansang daing hamital. Makahinang sila sin simbasi daing haayon. Hati niya nahinang nila yung dahil haasal amo in raw materials piya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Kahinang sila by mga 200 pangkat sumagawa in mga kapanya-panyaon dahil daha amo in piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan in manusia san patumaas na yung panghati niya, yung pangingat niya, ilmul akliya, ayaw siya malupa pa Allah subhanahu wa ta'ala
Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagdihil kaniya sin pangingat. Allah ta'ala in nagpapanjari sin kataan uno-uno hasupaya mahinang pangadjian sin mga ipon niya. Hasupaya mahinang nila pagresertan, hasupaya mahinang nila ilmu, makakawa sila sin ilmu, ikauntayaw si manusia, ikabatuk nila pa mga katanda-tandaan, piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm sin pitong lapis langit, iban sin lupa, iban na kabudburan, iban na sin nakalawd-lawran, iban na sin kataan, piapanjari manusia naka, jin naka, binatang naka, kamanuk-manukan ka, kaista-istaan ka, ingkataan yan, nalilibot siya simpangadji, simpanghati, biya na simbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkataan uno-uno, na piapanjari niya daing hatubig. Piapanjari niya daing hatubig, damikyan, biyunal da isab sin mga manusia, halul akal ingkataan na aun daing hatubig. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. In Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan amo in piapanjari niya dain hatubig. Biya sin mga binatang aun dain kanila miyanaw roon hatian nila, aun dain kanila miyanaw roon na dua siki nila, biya na sin manusia iban sin duwain pa aun dain kanila miyanaw doon haupat siki nila. Yan yung mga kalabyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in Allah subhanahu wa ta'ala, piapanjari niya in ginlupaan ini, amin dunya ini, 7 kalapis. Piapanjari niya, yaun halawm sin dunya in kayu, amo in labi pamapasuk sering hasuwa. Amin pagtawagon, lubbul ard. Lubbul ard, hati niya isok sing ginlupaan. Karena bang intao mapatay, bang intao wayrun amal niya, pagluon kanya palom sing kubur, paukawan, lawang hasikan niya, magsuod in kayo, dahin na apinarka jahannam, maun palom sing kubur niya. Sabab in kayo, sampay kayo, aminyari katuwa dunya ini, in origin niya, in puunan niya rin apinarka jahannam. Namasatan niyo bihawon, yabutan si mga pagtawagon scientist, in dunya 7 kalapis, in haisok niya to dito, kayo, impasok niya, mapasok pa rin hasuba. Na, bang maabot in kiamat, biya sin kiabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Zilzala, na biya din nabaha, bang in dunya ini majugjug na sin jugjug na kalanduk, hiwa niyan halaw, matinayin kayo min nakalando impasok yan, tumakawa na mari. Kandayin manusia, in naghula ay dagat, dumagan pakaburan, sabab in dagat katanin laud ini, mahinang kayo. Ang paimbayta sin mga ahlul il, in dunya ini 72% dagat, tubig. Hati niya 28% ang ginlupaan. Hati niya ingkatan ginlupaan ini maabot tinadlaw kiamat malibot sin kayo. Pag-ubos, basag sin linog kaadlaw yadto, in kabudburan mabiya sin gapas. Malarot din habiutangan niya. Nain Allah subhanahu wa ta'ala ring hamasa pamasa, dirilan kita niyo sampul-sampul. Misal, at tinaririlan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sa pantulbiak lo. Aon din nga mga bud, pagustakon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mapungda, diya na sin mga kabudburan, bulkino, kita ta, sibu din hula, tayban haluwaing hula. Biya na sin mga magdatong mga ulan, in asal-asal riziki, may nang nabala, in kataan ini, panukas ibtila min indillahi, sabab sin kakainang sin manusia kamatauran kaya lupahan nila nain Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan di Islamic education
subay kita magbalik mag-study. Magbalik kita mga G sin pagyanon at tarbiyatul Islamiyah in mga kaanakanta siguro unta maipat sila ha tarbiyatul Islamiyah. Ma-educate sila sin agama, suway kita niyo majaga in mga taga kaanakan ay kausuhan na ka, kababaihan na ka, uon, marayaw in aun gumawa din ha mga anak taniyo may nang doktor, may nang engineer, may nang pilot, inyan kabayaan sin agama Islam. Sumagawa, suway masiguro taniyo, amuin ma-educated sila, sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. May nang sila doktor, sumagawa, tunggal in panghagad nila pa Allah ta'ala. May nang sila engineer, damikyan tunggal in pamaratsaya nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. May nang sila politician, guided sila sin kitab iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhulatan niyo, bangtan niyo kitaon, bukod na ruwain in nag-ulin, kita niyo na. Sumagawa, aon sa jar muskila tiyo in kamatauran, wala doon kanila impamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala iman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasabab yattu wala tanto si manyang inhula parahal in gobernur Muslim, in congressman Muslim, in mga kamayulan Muslim may taedto sabab aun kulang niya hasabab yan. Suway kitam niyo maun papangadji amo imakajuko sin kahugunahan sin hikanaja sin kita manusia haununo pakaradyaan parkala pagdunya labi luwa parkala pag-ahirat na in pakaradyaan yan wayrun duwain malainkan amurain tarbiyatul Islamiyah amurain Islamic education insyaallah subhanahu wa ta'ala bang kita niyo educated ha agama niyo pagrespikan kita niyo simpagkaitan ni manusia sampai intaw marugal katu umulong katu atawa matayma nila sababin Muslim na tiap-tiap Muslim di siya kanganan Muslim bang siya bukun nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala bang bukun in adat tabiat niya marayaw, bang bukun siya niya magad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya humihinang sin hinang ikamula sin pagkay niya manusia, hikasusa sin manusia, malingkan in hinangon niya amo ini karayaw hikasanyang sin manusia, asabab yato malapas kita dahil ha uno-uno pitna, uno-uno na pitna, ya sin pagkarumukan tanyo, iwan sin pagkakitaan tanyo, insyaallah ta'ala, maun kita niyo, magpinda kita niyo ring kaawangan, maun pa educated, magpinda kita niyo ring kaignoranti, maun pa mahinang kita niyo makaingat atawa makahati, hati niya malapas tanyo, imbaran tanyo, iwan sin kaanakan tanyo ring parkala juhal, atin niya ignoran, wayroon pangingat, supaya kita niyo di namayan matuna pakangian atawa di namayan makahinang sindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya, tubtuban ko na ingkabtangan ko, hamapon ini, muna magsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan kanyo kataan amin dimurungog imiwan kamo apila minit limabay dia programa ni Daul Islam salam dua anamu pakataan kanakuraan si Muslim pakataan kahuruhan pakataan nagdurungo mahapon ini iwan pakataan kamuliran mayo masuuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.